Island Season 2 Nordic Bagi Tekan Hai Tu Zagi Tomo Tai Abo Hai Keno Nordic Busamo T Semi-final roundซึ่งgala round ไปเลยครับ theater round ไปเลยครับแต่บริยาบ Tekan Hai T Ibar Zoran Maisha Win Asuk di saya fokus to kayaknya penuh gitu. Tahu ke bosong Abo Hai Keno TTA di sini Habang di Bosakti je initiative nak kami Abo belai ke naik top kena top kaya abo Hai Keno sini siklat sama lebih bagi belai ke nak kumani ke sen kakek Abo bagi ADC Habang belai ke hambai sini belai hari ke sen tahu ke bosong belai oi tini semi final round sen normal saya naik belalo tini dojo contestant to sini deep ride लेंगे ते अब है कि नो for selection kai पांच जन से final round जाने का है hari ke देखले हुई नोंगी dah hari sini buskan lo Rishmi Deepera sejauh yang berway langsung lain Rishmi Deepera punya tim sehingga berkawan Hari kiri buat tak lainnya.
Nani, siya raw tam mo ko kihizaka ang siya. Tam ba sabte je khorano polish theka. Abo belai ke khata to kai tini khata. Tai abo hai ke sini judge ni thani wang abo ya phri nai for the expert comments sen thai ne le sabni bom hai comments sabni tong sen thai ne le sen judge sen ko ke. Sini sarau ni ke khale. Resmi, ini resamu, jadi yang starting kaya, ini last je performance kemana abang se, tapi better, hari ni abang kasih mari, kaya nang ini berkabar resap kena, homework kisah kebangga kaya kena hari malam tu, balik kena kena tu, abang ikan, bus kamu thana ni cai kerti, debo 100% abo माथा नहीं जाए ऐसा तीन ही रेशम खाना तो पहले के देखना था कैसे सालों तो मुझे किस बात उसी हो अब तो है कि ऐसा ही काम है कि अपना नाम तो सालों नहीं करे क्या लगे हम Resmi bulan hasil panjang resmi dari lain kena toka, alright, God bless you. Tanai episode of slide ini belai kaposan. Dan tiba itu mampu main itu, kalau sini ani mau bisa, kalau singa ini di sini hambai. Resmi, jadi siapa ni kopi bayi ni feelings belai kapija, berkata ini siapa belai kalau. Jodoh ni pun kalau orang bilang kan, mereka hambai dulu, abang kalau tetap di itu bukan tu sih cukup. Tahu mana heavy hell lah, comment le, kaiho kongkori tahu kaisa sejono, sama orang sali ya, kalau tu kai tahu, siapa ni kolom tu orang mati ya. Hari ini belai ke hambai buku resmino belai ke kantor to kai sila wahai ke tahu kan, nampaknya kai tampil usaha kakak yang jodoh belai ke kantor nak